Ago Nyobogan presbytère à Nyanyo Hame Ntinya Aha Blabevo Enelea No Mauve Lologbe Besiagbe B Ago Nyogbo Agbetiko Dede Fe Azoni Banto Hamea Nope Toto de Nyogbo Agbetiko Agudola Ho Fe wo le fe akpereka la fa sheke ple atolia me eye nyogbodu eveawo dui gan ade abe alesi mi kpoe vayi ene du eveawo de si Kristo tonyinye pe vide adewo azon ale lezindelawo sogbo nto eyata osofowo do tamebe wana nyogbo agbetikotowo na tuho yeyewo de wogbo eye hameto siwo le Betel le dalavela na dzo ayi agbetiko eye wana nufiala wo han kon esi ona nufiala wo han kon esi o de sususia do de gola nyogbo agbetiko dublibo la ho kple jidzo etu xɔ vovovo siwo hiala kple vevi dodo kpakple asitsɔtsɔe gbedoxɔ si nye sukuxɔ hã nufiala nɔƒewo kple dzodoƒe wotu xɔ siawo ɖe teƒe gbãtɔ si dua nɔ le didi tso togã dzi megbe esi va xɔ ŋkɔ be aƒekpome la ƒe ɣedzeƒe gome wonye anyixɔwo eye wotsɔ be gbawo wona kristotɔwo vevitɔ esi wotso Betel la tu woƒe xɔwo ƒoxla teƒea eye wona ŋkɔe be mission kpodzi alo Betel woƒe ɖewoe nye Aaron Gidi kple kɔsikpuia nyagbe tso daxlidome Alfeo Abotsi Lizia kple Yosef Degboe tso Divodome Alfeo Mawunu tso Botso ale tso dzove alo Januar gbãtɔ le ƒe akpe ɖeka le afa asieke kple adelia dzi la wona nufiala woawo hã eƒe ŋkɔe nye Stefan Edward Hadzi eye wogayɔnɛ be Dil Kofi le esi wonɔ osɔfo Dil gbɔ ƒe geɖe ta ale agbetikɔtɔwo megayi adalave na ŋdi sɔleme kɔsiɖa sɔleme kple eʋegbesuku dede o negbe le azã tɔxɛ aɖewo dzi ko ƒe akpe ɖeka le afa asieke kple adelia ma me ke woɖe katekist John T dzoe yi aŋlɔgã eye katekist Yosef ke Tekorang si nye amumtɔ tso awuɖome Tito va ɖɔli gake nɔnɔme sia metrɔ naneke le ale si dɔa nɔ yiyim tsã ŋuti o esi gɔme nye be dɔwɔlawo ƒe tsaɖiɖi le du eveawo me hena mawunyakaka kple ŋusẽdodo dzimetrɔla yeyeawo kple takpekpewo wɔwɔ na woƒoƒui wɔwɔ na wo ƒoƒui medzudzɔ va se ɖe esime xexeme ʋã gbãtɔ va dzɔ eye tɔtɔ ɖo nu me o. Wɔnawo gayi edzi nenema le Paris Mission dɔgbedea wo ƒe vava me. Eva me be
ne Bremen Mission yevuawo va agbetikɔ la wodea Yona nyatɔ le agbe gbɔ eye ne ehia la wotina dɔna gɔ hã. Nenema ke nyɔgbo agbetikɔ Germany dziɖuɖu nutome dzikpɔla Dr. Grüner vatina hafi ta agu nutome nyigbawo. Esi wònye be woɖo nɔƒe ɖe nyɔgbo agbetikɔ ta, woxɔ anyigba hatsotso ameɖibɔ ɖi azɔ le afi si wole fifia. Ame gbãtɔ siwo woɖi ɖe abɔ yeyea me nye Bernard Hiãdɔ ƒe viŋutsuvi. Nenema ke woƒle anyigba koŋ na hamea le ameɖibɔ ƒe tagbe ƒe anyiehe gome. Hamea de agble ɖe anyigba ƒe akpa aɖe dzi va se ɖe egbe eye eƒe akpa aɖe dzie wotso Presbyteria nyanyuie hame sukuƒe yeyea ɖo. Akpe na mi le miaƒe toɖoɖo ta. Nye exléla Charlevoix Simple International plus 228.